Tukithina mbere ya arutwo mamberetie gucoka cukuru muthenya wa umuthi cukuru ya Kieni Primary itaomba kurugurwa ni nyuma ya aciari macukuru inu kubinga obisi ya mwarimu munene wa cukuru inu makenda ni athamwe. Mariuga mwarimu uyu narietwa Mugende Nkanga nethiretwe agitumira mbeca cia cukuru uthuku akarega kuriba arimu maria mandikitwe ni aciari na mubango wa ciana kurecaga irio cukuru watuika munoga umunene kiri aciari. Kagitanio kau aciari macukuru ya primary yari Kigembe South Kinyamo ni maruthite maandamano makiingaga mwarimu munene wa cukuru inu narietwa Grace wa Iguru makiuga nethiretwa kimabinyiria kimbeca. Dennis Mugendi ena ino. Miruri kwija na boni aciari ba cukuru ya Primary bare bakwina bakwija ibenga turu mwarimu munene Grace wa Iguru uria abanogeti kubanyarira mathina yetu mwarimu urekuo wetwo Grace kuma areya ati anabeto batiritanawa na mwarimu ura wethaira ari munene cukuru niwe otomarimu babaritana bora baritana bete lesson kirasini lakini beta bakarethia kirasini kuringa thimu nere kwenene pio kilo iratu esa togetha mayani batwe na bene cukuru toketharaira omuciari kilo system na kilo system iratu kethaira arimu bonthe twandikirie thirikari tokeria kwenda kumenya yonde kumenya itari mo mucemanio ne na mbere ambinga mono kwa mbeca bali twandikite arimu pa PTA na kilo cia kilo system mwanga thayo te mwarimu PTA twandikite thike na twera arimu bonde bakwana basukuru ye otie mwarimu nyomo twandikite PTA kinyomo tie wa cia bandikite ko ingoria nanya sana inambia cia tumanya kilo system cieta batonyithiti kararitho cukuru wetu ni twetete bwa sana bwana Grace akiweja meakenere Grace kuma areja batuote maci atonete yawe lakini yake akolwa atweta mucemanio batu turi aciari atwira ontwana betu batiumei imaumbile tukendende kumenya ruare cukuru eriaki kithane kere maumbile Grace yatwelese kithane cukuru ya maumbile nonto ate ya gutana baba maumbile berna cukuru athi ya gutana riaki ya adera acia ana betu baba atwira ibagarira ya baina lo ya tokaria ate aciari yani rera mwana abwethie makosa weta cukuru agwira na agarira ya ina ande batwe na twaeria shima no tukobia kuona ke batwe na tothireria kainya buru kinya tothireria nyane akiri. Kazi yake ni kukuja kupea wanafunzi kazi ya kuenda kutafuta na pengirasi huko nyumbani, kutafuta nyasi ya ng'ombe, na hata ukiongea wewe ukiwa mzazi anakuja anakuambia wewe hujui vyenye unasema hapa. Sasa walimu saa 7 ikifika wanaandaliwa chakula nzuri pale, yani kukula na kulala pale kwa nyasi. Time wamesiba Temu wamekula wamesiba wanaenda kutandika walimu kutandika wanafunzi wakisema wewe uko kama mzazi wako ndivyo alikuwa anakaa hivi alikuwa wa mwisho. Sasa wewe utaona wewe utajitahidi kwenu kama wengine ni wao walikuwa wa mwisho wewe kwani unaona utakuwa wangapi? Acha niseme hivi nyama yenyewe wanaletewa hapa kila siku. Yani hata Sakina hoteli haiwezi kupatikana wanakuja ni kukula na kutandika watoto. Cukuru eji ya Primary iri wandine ya Kachio Kigembe South nayo ikirikanaga nio atongirie mwanya na banene bathomaira twambiritie na minister wa urimi Mithika Linturi mubunge wa gicigo giki John Paul Mwirigi wamwe na bangi babaingi warimu munene wa Iguru na regete ikwariria nteto iji na Kenandi akari bario aciari ba cukuru eji bakuromba ni itagarire ampwire umbiko yokua kenda cukuru eji yombi gucokia nkuma o taure kwari tene marugurene jaja cukuru kungiki ni primary Nteresia Mara aciari no banda mene na kwinga obisi ya mwarimu munene Mugendi Nkanga ni kubonia Nkanga mbute utumiri buthuku bwa mbeca cia cukuru kuregi kuri arimu baria aciari bandikite na bongi bunene kubetia kiro kithumba cia mithere na magana jana mantu ja bainyite bari aciari ndene turaukire rukirite na muno na twainga obisi ya mwarimu nikenda tuthi mbere ona kuria tuthire twambira gukinya obisi-ini utwaro ni mpinge twacoka kuna kura marima mugundu wetu ni twaugite tukarima twi aciari indi mugundu u ni wa komborithanirwe endi master atwirire atiri
mugunda wa cukuru utiumba kurimwo no wandirwe kithangari riu tukauria atiri ni ministry itikiritie mugunda uyu urimwe kana ni mbi ni wathiriria cia migunda nurimagie ukiraga cukuru wagura mukebe antu a mwana aria ukaira mukebe cukuru alafu mukebe ona u mwana atiria agatulwo barabara nuntu bwa mbeca nyingi na imona itikwereka na mwarimu uno wote kuri wari no agaturaga cukuru ri aritura cukuru neke na mujiari ari inywa karuta mbeca cionde. Mwarimu Mugendi agenderete mpempe ni nyuma ya kuona andiki banteto kiria aciari baba gwite ni thirikari mutemithie nthi mpanga yebere cukuru yao kenda yukira. Alafu mwarimu apitie nawe ona ationaga mbeca ona atonire mbeca cia kwinuka rigungu ni mutiganie ni agire mbeca buru tukauria mwarimu aira mbeca ku indi turiuga atiri nkanga tuyo tutikumwenda nontu ona tutikwerwerwo kenda gwe muruku kiongo nontu ona wali mbeca wakiria no akwinga mwana riu no ero turaretera mtuti mwaga kiongo na tutira kwale. Dennis Mugendi, Weru TV, cukuru ni Ariaki Primary wandini ya Kachio, Igembe South, County ya Meru.